Friday, Good Friday. If a pan a bosso. Yeah, Rade. Sister. Bra. Now, question everyone. I'm stranded. No. Me see on Friday. It's a Good Friday. Me na baby uncle. My bored. I know here's my dressing. No, he na. Who baby I woko. Sister, and then Mr. Trouble Mediano. Now I do passport and coastal at Taboga. Sport now, Becky, and Adwenepahene. Adwenepahene passport. Yamfo. Who was Sunyane? Who are Bessin? Who are Fizzipa? Who and then you be who are Bono Ahafo Quad, the sister. Adwenepahene passport and coastal. Becky Adwenepahene be more on Papa Taboga. Correct? Yes, said that Taboga and Tomo to Tobusu. Adwenepahene me who what TV so the coastal no. What's your say? And then the sport bar. Ha! Sister, now what are take it there? Hey, and me minute and me try to. Any problem because never be free. And then you be check to boss tobo. Very free. Sister, answer and numb and the condom pober short. And man pober short or man pober short or what I was. Men castle, Adwenepahene passport and coastal. Sure, sister, Mr. Adwenepahene and Becky. The Mayama Tabogano and then Yamfo Butu. And I would now 8 hours. Mr. Yamfo. Play and compound with the card. Me the card to you. Card, yeah, be sit down. You come here go chop plate. You ran my lie, I come home because we don't play here. AdwenepaheneTv and BeckyTv. Now and then Adwenepahene be ne sport na no ama ye na ogoro ataboga. Enti fast forward men che ho no. Me busa ne say after say omo bi ama ni nkuranhye sembe na obetima ka kire AdwenepaheneTv ne BeckyTv. Adwenepahene me dana se edika me dan Nyankopon so ase. Adwenepahene nya adwenpa ani dine honam se awo na yire baki wo metima be yes ade we ama me sports co store in store Yamfo prekasa ase nti me da se daka se pa na ma no bona baso ade be bia no nyame mo ano ne bia nkoso nyame ma ne nche no mo ncha ase no mo nya se do mo ye ya dana se pa on dem a wo ye no se dem di kan no enne na ye bie sport na no enne Friday 7th April and then ye bie sport na no Yamfo so udru Yamfo kurama also wo ba Islamic school ase ho na nsuo bi ho utwa nsuo nketewa bia ba no na wo ho no odo busa oba Islamic ko na busa se ope ogoro ataboga ba bia na sport no wona obi a be kire enne anwumre bra ye renam ye chanam free ye bibia free wo ha anwumre na ye bia nti bibia ye free utimi za hwema chi a emfidi egugu ha nya asam ketewa bra o he live e Facebook, TikTok, Instagram and YouTube o he me sa ni fansu ha obe hu se eni monyamfo bi gina ha ejana mba cho ye fro se na me atala nkwa dodo na afre na taboga elas na ogolo na odi anya Adwenepahene me ba PS here na BeckyTv so BeckyTv e masse BeckyTv na se enti yense ho no fast forward ye be hwe de enti ani dwuma de eti 30 a ye di gina ha Adwenepahene ebie sport kese e wo Yamfo krodua mu ha me wi a me mam location no ba obie no Yamfo krodua mu ha ama ne papa na sport ni mu no coastal wom store wom sports wom otumu se emu ofepa yie enti eja na Adwenepahene dwuma de ode na dodo se na hya ase ganze hya ase e plan na buso be dunu na hya ase onso start ya no am de kikura jina na so sa yibi awie nyame da wuruma na say Easter Friday na say yibi sports no ene coastal ene store no bibia Adwenepahene do ane de waya de pa jamanfo nyina mbete say nyomunya na na sema me oni ma o yema me Adwenepahene waya de pa waya de na ohwe ha say Adwenepahene hanko ane ba bia wasi fia na say waya store na say waya japade ba no na say kura me kwa no surprise me wa me konkran ko ya abosam yinu na ba na sinu nkran osaje plot e wu so an kwa so wasi ba ko wie ba ko so buso an so ye hu adwuma se ban de sabi o amma me ontu ya man tu ya no sabi obeboa wa ya de pa na me nhira no na de buso bia nya nhira no na yere no mo ko gbanim da bia ma ye enti emra Adwenepahene nsusuye ba ase mo pese mo ye wi no ni gie ba ni nkuranhye sembe ne ba o mu a etimi ye ya ekeka wa otimi mo de yes adwuma de wi o ye sha se na me tunu na akwa ofa so o me kasa ye no me so ma manage
no so one miliki kura dey o ka so ye no ampa udran na so ye bibia ntentem ya se me ya de no papa no so da gina ho me no atena ase na o tima di dia mo no ato ntampa nti obi obeti bi am na Adwenepahene asema me no ya de Adwenepahene TV ni BeckyTv my idea pa nti yenche ho no yebewura inside na dwumadie nti a yeba ha no mahu bibia afi so mekai wo say open data ne boofo affordable data obetima chat here e WhatsApp 0248200992 0248200992 eya Adwenepahene anase BeckyTV platform bi so there bibia anye fake wa ha enti yebewura inside ne a kire mo dia eko speakers are papa. Speakers I can see. Papa. Now also I heard corner you saw a lights. Indeed, a high coast store. Wait to mention her. I don't know. 2 pen. I'm not have here. House here. Responsible. One hour one of food and serve and some minerals and beer. Sanity. Indeed, a higher. Maybe I bet you na waje mam and I also be a drinks not salad here. I want for drinks you over be and ya high be I want for that ojo drinker na what can you what na so I been so over so has here TV the bohano see I got first school I can find in the back I will find it more ya and right was back so say now okay haswa speakers to do the BBI 22 BBI 22 enti travel no channel mu say sport no university hama baby e giant sisi no store room wo ha na drinks and so say dem si e ka kire mo no eni gu no enti ma me from mura coastal baby anam utim say nam pa nam a ka say nam a ubenya bia wiye entone baby a o Adwenepahene ha so yatetu say hu ensa se okwa abonte na 10 cedi aba ha 5 cedi me ni wutro enti man yanko wura baby a coastal no nam ni gunu na hwe say the city that's all it utim say nam no so do so pa yie nam no fish bibia akokọ bibia wombi for kama na sa na net here hey mame odo share ene de aha be ye butu awurade ba pa na mu akono sei hey na ko share na akono yeah ha na crofo betna ai na de ha ba sai pa o yeah be ye butu awurade Adwen passport and coastal yeah je awurade yesu share ena ha akono sa no TV twagu hey ataboga de jira ho no hey boga de jira ho no ene de so anso boga ji utu ene so anso tano so afisipa urade obia me home wo gere ni ba bia de kwa Easter Adwen passport and coastal mame na me say hwensa ne twagu say na nsa ne do so ai ene twagu sa no urade yeah yakonu bia na hwe mot wom Guinness wom ai hwe me see me consider play mu this year play ankokora aka be dey awurade ye na ye de na nanom so ye dey aka ho na nyina nya ensa na twagu sei me say busuan so obo na afon kwana so ope baabi akodwojo ho ope cool place akochele dia Adwen passport and coastal ubenya nam e wo ho ubenya san different type of some bia de e wo ho provision so e ka ho sir there's a provision so ka ho ene chaboga ye ni nyina o ene mame ene yeturumike Adwenepahene otwa supre kwabrafo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tomti